n'enkoko eza croilers. Omukyala Eliana nkaba ebyo kulisa ntakabitandikire nkaba ninkorera kabwohe konka nija nafuna ba friends banje abinashanje bari abarisa b'enkoko kinabire mbashitame munimbebuzaho baja nkonke Diana aboncho takurwa mutawno okataha okazomukulisa nanye na pickinga interest naje nakaine friend wanje mwari kuruga side za Bushenyi nazayo namutayayira nashoma kunahereze kushoma naruga kabwohe nashuma cyaro kunahikira cyaro rwa muganga nija nejo programu nagira ngo kandi senanye ndebe ekindagoberwe mu mission ninga shinaheza kutandika ndebe kintu nincho basa ninga tindacyo basa. Yes. Banyana babo bakaba batandikire kulisa. Munonga babe batandikiye kulisa munonga. Na mwano bankiza hati nyo exercise nakisyamwe myezi mushanje. Bari abakaba bari bakafu. Bo bakaba bari bakafuru munonga. Bakutandikisa wiza watandika otiwe hati. Eliana nija natandika nashikaha nayombeke ekiju cyanje nko kumukukireba. Ekiju kinahereze kucombeka nayombeka buluda eya haruguru akakaja kumukurebaho ahaho no kuzarisiza then nyenija nakwatagana na company ibakweta uzima nakwatana na company ibakweta uzima jute ya mahe Jio Swahili. Yes. Neruga Rwanda branch ziri Kampala zirahi hatso nakwatagana n'aba bantu company ejo yampereza kugumane nyaturura then nyone ndetera hanu ya nindisa. Okay. Yes. Bobi ne byoma bikwatuza amahuri. Byoma bikwatuza amahuri bo babyine. Ndero nazayo nakwatagana nabo na ye registeringa nanye natandikiraho kurisa. Bori bakuletera day 1. Day 1. Okay. Bandetera day 1. So ko kubisikwa heza atabo kabano bakuletera ogura bakabana nyonka ba ngura mbukinga mbwene. Dero ncheza ku bookinga bobine mpaka kuvuge nkoko yanje kuruga aha mwanyo gwerumu aha day 1 eje yeyine bajimpikiza hafamu yanje. Croilers n'enkoko nyamurungi kandi enkoko ezibonire na munonga twaza okugeranisa na n'enkoko ezindi ezirukumanywa nka layers hamwe na broiler. Croiler n'enkoko erikubasa kukuhereza ebirungi inyamwingi kandi otarikuteekamu ikihango zine erangi zitakushana. Hariho croilers ezirikuba zine erangi erikwera n'erikwiragura kandi hariho ezirikuba zine erangi eya brown. Omukyaro obwa hati we Amani agatira mu nkoko eza croilers eza brown ezari kugira ngo harimu ezo ezirikutera amahuri beitu nezo ezitari kutera amahuri ningashi ezirikumanywa inkeze nyama. Nyene henkoko eyenyama na ne yamahuri both nikuloyira konka nekore bintu bibiri nyeneho nekora amahuri na nenyama. Eze nkoko ezindi ndeba hano kuloyira eze nyene zoriyo noreba nikuloyiraza nyoka nani nzeteza amahuri za leya apana ejiteleya zeji nikuloyira konker both ne yamahuri kandi ne yachi ne yenyama abo kuba nyoti nkarebaga kuloyira ya brown ntwendebe zire zikiragura ezina amabara ati wezo nizo kumanya konka nanye hati ndiyo murisa weji kuloyira ya brown. Hatka tuzakulise je nkoko ya kuloyira eya brown kandi eri mixed neteri huri egarke eyenyama. Nerisibwa nk'ezindi nkoko munonga nerisibwa kubanga ekirungo ekibakulisa broiler nico tukulisa kuroyera. Hati onolisa birungo ki nkaba twaba turiyo mburuda first kantani cyaho kubanza actually katutandikire buro bwana wiza bwana bwa day 1 kuba kweza kakwishizaha nkakine ekiro kimwe ekyo ntuba ntukoresa pilex mbageta pilex starter 8 kuba ntububanza then tukirugo mu pilex aho 2 weeks tukora concentrate na broken
za after 2 weeks. After 2 weeks ezo kuzukheza kwa tukoresa broken na concentrate. Then omukutabura ekirungo kiito ekyo kugira ngu nuba bukiri buto tukwata kiro 15 tutabura mu 50 za concentrate. Ahari broken kiro 50 kiro 15 kiro 15 yes tutabura mu 5 za concentrate. Kituretera kugira ngo ekirungo kiito tutakakitabura kuza ahiguru enkoko yitu ekashinye kaguma hansi. Kituretera ngo tumixing ekyo kurya kitu kigume kikwasire kugira ngo cyaba nkirisibwe enkoko zitu zibenze kura mangu. Wakitabura kikarenga enkoko tekura kanyane okura munonga. Atu kugira mbuburu buto ko kutabura broken yasinga concentrate amani kibankimanyisa ngo enkoko yitu wakugitera hansi. Ahansi hariya kandi ekyo tutakuba tukwendi twe ekyamani ntunturisa kugira ngo enkoko yitu erake kuregereta etambure. Hati so nico tukugirira ngo tutabure emerenche konke ekirungo kize mu kigere kita kikemu. So okutabura ebyo kulya nakyo nekintu kikuru kumanya afamu. Kikuru munonga kikuru munonga. Beitu ebirungi ebiri ankokeji ebirungi ebiri ankokeji eya Croiler nagira ngu n'enkoko erukukura mangu kandi ejo eyenyama n'enyama nungi munonga wageranisa amagufa againe omubiri hamwe na n'enyama na mubiri gwayo enyama neba eri nyingi munonga kandi niwo muntu orukukora business y'enkoko egi n'enkoko erukuba neremera waba noguza enkoko eyenyama. Rero nejo erukutera amahuri nayo n'enkoko erukubasa kutera ihuri rumwe ningabiri buri zoba ekirikumanyisa ngo omuntu orukuzo mu business y'amahuri era nawe nasigara arukutungamu omunkoko ezi. Yes, hati nka twajiha kuriya omburuda ntujumaza mwe sande 2 esande yakashatu tujitomu twantutabura kiro 15 ari 5 hati zaba 3 weeks tutabura kiro 15 ari kiro 5 za concentrate. Nabwo gumano okwe kubane kura nuko gumano yongera ha kirungo na hariya aha broken kiro rukongera. So ebintu ebyo nibyetaga na records kuhandiko kamanya munonga noba notekwa kuhandika notekwa kuhandika hati nkoko nakitwiremu noba nakubanta handike konka mpaka ninyi no kuhandika noba no ukimanya nimba ninkimanya konka naheza kukikora mpaka nyino gakangaza nkahi omu kitabo nkahandika records zanje. Hati nkeze izahika tushemeye kuba tutabure ekirungo kyazo tukiteke mutwaiza kukitamu ogaruko garike nyuma girota ohandike kera garike yakuraho nawe geino noza gakano noyongeraho nogakano handika kwenda nyencha kare waza garika kutandika ezizaho wakutandika ezindi kitakutegana somo omukupoma obe norebera hariyo mu records zawe noba wabimanyirira numuzigaburira muta numuhabura izoba numukono muzipimera enkoko ko kujupumera tekura ko kuza kujiroti oshanga makashinyero za kujiroti egenerireji ochiza kujiroti egenerireri oshanga harimwe mpango harimwenji hatso itokutugabura nintwimuko mukasheshe tuboneza room yenkoko yitu tuboneza drinkers food traffics tuziboneza omukasheshe shahibiri ntuba twatire mwemero munamizi okugarukamu ekikuru nyowe kundinguriza harwije nkarebe meretaru nobuza kubazagitera omushahemwe mushahibiri nokutamendi ngarika nimpotoka nintamwe ndijo kubanga ekinkwenda ninyenda ngweje kokwe kure ekure mango shohore tambure genda. So enkoko nogirekeye pimeremere ningerekeye pimeremere yoke kurha nkato kuzira kuzaryama ezo zahumuraho yaryama katubatekaro atiyo yayeryamera nanamizi nukokwe noguma noza muno checkinga ati kutukujupumera cheretere nkoko yitu yashohora kubi cheretere chuwaba noyenda
otachiyamu mangu nkokuwana ochenda. So mwene omulisa alyo nakureba areke kupimira enkoko ebyo. Mwene omulisa alyo nandeba enkoko tuwagireba aha heru. Narebe enkoko warushaki nenga nensi yona. Tuwagireba hatezi itwe tukupimira meriwe hemere enkoko no Jiba no tereke ryo mukirina. Ina kirina. No jiguzo otejo. Ejo ninjiguze emitwaro 5 n'ekicweka. Erine eribwa abantu 15. Tuwagireba. Munonga So hati zahise emyezi engahi? Ezine emyezi 2 n'esande 2. Hata emyezi 2 kuwagikwatamu kugira ngu ntuhereze emere buri dakiika. Emyezi 2 na n'esande 2 hateje nkoko twagishikize mu kiro. Wagita minzani hatere mu kiro. Nagita minzani hatere mu kiro. Omukuremera. Ni yatandikire kuribwe ejo hatu noguza. Abasigazi mbagurira kimwe kabwe tubariyo mbatwara kimwe hanguto mbaza kose enyama. Bariyo mbatwara kimwe. Ate enkoko kure ka level yo kujyo tati ya ska level. Ejo niyo sheme kuguriza enkoko yari ngaha neba nenshara. Neba neka eribo yasemyeze ngahe. Probably enkoko ejo wabo takwende kushare. Aha burungi osheme kuba no giguriza myeze 3. Osheme kuba no giguriza myeze 3 wabo giremere yayo rireje ehagire emyezi yayo 3 abantu mbatandika kuri enkoko nene etambara. Then akutandika kufutera wajya unetandika kufutera buri kwingana ki emyezi 3 nabwe mwenu wasiga yenda kutandika kufutera ejerede kuribwa no kuguzubwa munonga. Then what interested on mahuri ogireke guri oteka mole yazi yemere egumiza mwerye ezamahuri zinene mere yazo zatandika kutera ntugenda tuzugurire mere yazo leyazi niyo bakweta mbageta layers mash tujihereza enkoko zo zikuhereza amahoro mbwire. Tugambireho aha kizu cyenkoko kishemeye kuba kiri haba harimo enkoko kishemeye kuba nikiba kiri kita ati nkeze nkuru nangwa he icyayi keze nkuru tezine nshonga hati nora tukombeka ahiguru twataha amabati omurubaju twatera amakoko omisho twataha katimba kugira ngo ene case echo yakitakaba kingi kikazifundaniriza muzikafa. Nicho tukutera ho akakatimba konka itwabo kurise enkoko ento day 1 bruda ya osheme kubo jombe kirerije nkoko kugireberiya hatari mu kugira ngo enkoko yataha mwete oyino kukinga tinaho kuretwa kaboko kone buruda cyangwa munonge no kubaneta no kubaneta gata cyo bakwembera za sigiri nico tukwembera za sigiri nico tukwembera za sigiri so mwe nakana kenkoko nikendo butagasi kusinga embeho ndo butagasi kusinga embo. Yes deka tuzo mu kahumuro kace twarwo mu kahumuro ako tuza kutandikiraho rero turebe in case omuntu yakwanenda akuzo mu business age ni bintu cye bikwetaga gukorwa abo kuboride twarebire ngo kutandika ko kwabaho okutandika umuntu yatandika konka kweza kutandika enkoko zakura za kareveji endeberera yazo neha challenges kuba zirumuno zirgamota na nebindi nyamwinji ndibanyeta Edmond Principal Farmer twegito ho mucweka citu echa kabiri. Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's wonders time, it's wonders time, it's wonders time, it's now. Baby jelly, Habo jelly, Please don't make us leave my house. hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful.
Omworeko aba Uganda Manufacturers Association wuma bakuretera omworeko rubatasya nohiri Christmas bonanza manya shopping yone ya nohiri turajikora omworeko omuchayi kacheka ebiri 17 kusya 23 byo ku 12 ahabeye shazirweho okutahamu shiringe 12 zonka otaferwa sakasi bouncing castle zabana okusingura zabshi abeshongozi babani naba DJ bakabi bakutere choma mpaka ukashisha face painting n'ibindi nyamwinji imwe b'amakorero abashubuzi ab'amahotel abebara abahinji abemyoga abamucomo abebyemukono ababurengerwa izoba n'imyanya igehingururize numweto kwija kwehandikisa omwore kogu mukabasa kwikana na bakastoma banyu mukayore mpiha iwe rukwenda omwanya go kugurizaho tera noti mushanje noti 3 5 abirnina ananina Sky TV irakari abantu. Okay, webale munonga kuruka yo mukahumurako kandi okiriyo noreba program eyo muhinji no muri isani banyeta Edmond Principal Farmer. Enzura eriyo neto negwera kimwe kandi tono tumanyango enzura no buya kugwa tukaruga mu farm. Tutekwa kugumamu tukagikoreramu abo kubitotoro ba farmer. Farmer takubingwa nzura okuyabona abana agenda. Mwene enzura yo kegwe bitoke byitu byere abantu bahinge farm zibonere. So enzura eriyo negwa kuno muri shema konkito turyo mufamu tugumiza muna programu yitu. Enkoko ezi eza Croiler na mnongezo ezenyama wazijananisa na neza broiler nazo eziturukumanywa nkezo rukulisibwa abwenyama nabagirangu okukura kwazo nezikura mangu nko twakirebere kokuruga a weeks 5 ningashi esande 5 kwika sande mushanju enkoko eji eshemere kuba neba ready kandi yabire eyo kutwara omukatale. aha famu twaturi twantuiho okwezi kumwe konka orukuruga heru kuvuga nini muhera shiringe kenda agitwara nyowampa kenda kanje ajehiro mukizu ajehira ha famu aha kiju nini muhera shiringe kenda waji musangisa kabwohe naje mushangisa kabwohe ejo ne yabo mutwaro na 10 notekwa kugitamwe kibi ninteka kugitamwe kibiri cya buri ejo nemyeze ngai agwa no kwezi kumwe kugiya kandi eje yakiri kubaga hateye emyezi ebire yakira nakujumwihira kujumutwara kabwo nampe mitwaro yanje ebiri kandi yanjira ngo narugoko nakuvuga ijaje ihira famu nampo mutwaro gumwe na kanana so tari mukuferwa tari ukuferwa tari mukuferwa mwene ntakubiye hine kintu cyuwangambira wangira ngo hari umukuroira kandi harumeze nyama na neze ezamahuri nyoni ndeba misho ganje nganyura kangwe nkoko nizishana iwe no zahurota nyoni zahura katindi muri isa tizitwiremo nyoni zahura njikwatere ndondera yeye mahuri na ne ati nyoyo kankwate yemu ati nyona ajija kwirema yafama nyoti kugizahanira manajija kwire ati yo fama wajija kwire ati yo waja kure eyihuri ejine yamahuri ekikugira ndondere yenyama bazorete yenyama hateji banjirangu ne yamahuri atukatufune yendizo yenyama nyenda kureba entaniso eri hagati yenkoko iberezi hati nyahurira turebe kandi ndani zishana hapana ngeni wazirebeze koko zishana eri barambishana na neri hati ejine yitu yamahuri eri muka brown kinji ne yamahuri then ine muka brown akache erabire muka black ejeji ne yenyama ati niyo gashureje ejine yo gashu ati nkiwe tokaza mukajikwato kajetegere nozona ninzireba nizishana zonyo nozirangu nzushana hateje yenyama tekutera amahuri ateje yenyama tekutera amahuri jono ulisa papa sire kuribwa kube yenyama kandi eji ntugirisa zabiri ntugirisa yenyama kandi tugirisa zihuri nasutura muno kura no tuzikuyingana mukuremere tuzikubasa kuyingana kubanga eje yenyama ezezi nzijya munonga singa no mukurya tuzikuyingana
nizirya munonga nicyo zikora kukira kugomoka kukura kandi nibagira ngo ebirungi ebindi ebiri mu kulisa enkoko eya Croiler wabanogeranisa ejo emere eyo kugirisa buri zoba na nenyama yerukwereza shaha yo kuguza kuyamu akasende buzima noreba ngu akoko botiremu no kihamu kandi nko mulisa osigaza amagoba enkoko eza Croiler nibagira ngo zikaletwa umuri India okutandika okubaho abantu okutandika kuzirisa enkoko zikaruga umuri India mu mwaka ogwa 1909 kandi nibagira ngo bwahati ensi yona amahanga menji gatandikire kulisa enkoko eza Croiler enkoko nibagira ngo nizibasa kuhereza enyama kandi zigaruke zikuhereze amahuri kandi zona ziri kukolesa ebyokurya nibyo bimwe ezenkoko nenkoko ezenjungu bitu ezirikorwa omurengo urwenyankore zo wana waba nozireba noreba ngu nenkoko ezirimu inyankore kandi zigaruka ziba enjungu hagataho bitu na waba nogendera omukulisa enkoko buzimazima zo tezikukira kuterwa burwire kugira ngu na waba olisize tiziri nkaziri ezirikuba ziri enjungu zenyine mweno mulisa arikuba atagetingire kutunga kasente enkoko eza Croiler nenkoko eza kubasa okukusya acho tagetingire nkinaziresire enkoko naraza yiyongera asa narema ndikuza kutambira kuzo mu distance kuye feeders ezindi naja kambe nko zisezi nazo zibenzi nyambo ndebo okashara mukushare bidomora nkashara mukushare bidomora nabiteka muko enkoko zanje ziri free ziriyo nzirira akajya ngo ibintu zo feeders nungi tizikwenda munonga tizikwenda kandi notaho ore enkoko zazaho zona zarira chumwe zashemerewe iwe nojamwe feeders zitshi enkoko zizikundaje zenda ziriya feeders zite za roko na nezeze bituzoka yoko ezinezi kwaguziro mu town ezeze bitezi ezingaziguroko mu town kandi ozigurota bulfida wakama jimuza shinje kashanje so wazireta wazita nazitaha kanarebere zitamara nasharegerkani yanje naziteraho naraza yenje ingazari byona nibikora kimwe byona nibikora kimwe buzuma ezi feeders anaka drinkers ezinarebeza mizi ziri automatic ziri automatic hari mukujangoze mokwateho gwenkoko ke kushonda hamizi gacendera kuriya egake eyetekaho so ate enkoko za kale veg nindeba ahansi mukateka muki orukutandika ahansi ndukutandika kagenda twagure ebishu byo mwana nibyo twashikiremo ahansi tukakoresa ebishu byo mwani abamwe nindeba nibakolesa ebibirizo abandi bakolesa obaki yokareba ebishu byo mwani byo birungi nyokareba ebishu byo mwani byo birungi kugira ngo nyoru kurise nko kwento obo bubiziro tukunda kubukoresa nituba avoidinga kugira ngo butaturetere ndwara mu nkoko zitento atso kuturete icyo kisho mwani icyo kiba kuba bacenshire kirije kitari umushenyi hati tuba twine advantage yo kugira ngo enkoko yitu yaruga hariya ahacerago eze omubishu byo mwani eshange hatari mu burofa bwone hati nico natungire kuja kangu mizemu nkorese ebe bishu byo mwani so iyo kashara mukombe kekisu cyawe kiri simple bitari yebye bikurebe bya permanent manya mwana we ebe bya permanent ne byabarisa babaye yongire yahiguru ko akashanga natire kisu cyanje kiri simple kandi ni kinkore kinkwenda kandi ndisa abantu batware koko bashemerewe sato mu wagira ngo harimo enkoko zira atomwe itwemerire harimo enkoko 800 nizukura bukano shangu hafunzire ati nyino mwanya gundi ati nindaza atandikire kushagamo ninyiza ku shiftinga nkwate enkoko 10 nsteke omukaja kandi akinye naka akinkubrodinjaramo ekigenderwa nimba ninyanga kugira ngo kuzukuguma zikwatine
omochi za kushanga nkechiro zakwatana zafu konka ko kubozire space ze yagire na nenkoko nayo eriye yagire yetororeza mizerije yone shemererwa oshanga mukasheshe ko kwekuzire konka ko kuzire kazukwatine kiretere nkoko yazibiranta yayo kuza aha feeders o food troughs tumwine challenges zimukushangamo mukuliza ziri munyinji munonga henderana no kuzirabamo ati challenge gundi challenges zizo ezezo ati kujana imbani ndise nkokwento mwene nyoni ndisi zo mu nkokwento niho nkwenda nyihira hansi then ngendera higuru nza higura hinkutora hati nko bwire nko kuwabara challenges ezitwine ni nkembu ombwire bwembuho omubwire bwitu bwembuho enkoko nezirwara munonga zukuretwe embuho dere kindi oshanga hati nko kuwano kigambo tunokoresa cya hansa oshanga twafuna warete bibiziro ninga warete bebishu byitu oshanga byishu byitu wabiresere bitagizire bitabonire aziyo kubura kukifaho kishikamu naco kiretera twihamwe ndwara yazo mu nkoko yitu yagita so nizo zirumuzo nka challenges zo mukulise nkoko omukulise nkoko ekyamani nyombwenu ekinkureba mu nkoko zanja hinstandikire kujana intandikane nkoko ya day 1 ekindebere nembuho ekindi oburofa omu bintu byitu bitukoresa wabo murofa buri business yakurgo mu ngaro je kandi wabo muyonjo at first time nangwa nabantu bakaba surprised na noguwa uzima uri kutufollowinga ogo kutukurira kunu yashema nawe kikamorenga kunarisize nkoko zo kubanza kampire nkoko rukaga omunkoko rukaga mbaba kuhiremwe nkoko zabo zo kugira ngo in case bamba vuge nkoko ezo kuruga kuriya kuzikwishiza farm in case hagire yafa bar repressing heha area yabo kikabarenga nkarise nkoko rukaga nafise ko kwishatu okota kubetaga na replacement zabo kugenda ati wonge muntu osheme kugenda kushomesa no mishomo munonga ahabwa kuba nkagenda nagishomeje nkoko dewa nakuna ikira kunaji brooding buryo ngwe kikamarenga omuntu narete nkoko magana shata afisa 10 ahabo kugira ati yazake ya food troughs tuzogize drinkers nukokwe zona zigiye fato omukhembo murro ya hembo murro tiyachifaho telephone farmers yes na teresimu mwabukora anyoni nyakwatiramu mpaka tingubasa kurugaha buruda yanje enkoko yanje takashohwire kusya weeks 3 enkoko ezi ezakuroira bagira ngo yaza kutandika kutera amahuri netandikira aha myezi 4 obwetandika kwereza esente rero omwaka gwona uguru kumara emyezi 12 bagira ngo enkoko age eyakuroira nebasa kwereza amahuri garukwika 15 kandi enkoko age nebasa kulisibwa omutahuni egarikerisibwe omcyaro embera zona yo nebasa okuzugumira ebikwatine no kurya nebasa kurya buri mere yona ebihingirwe na nebitahingirwe nebyo ebirukorwa mu factory yo terukobora mere beitu kutukuza kandi ahabice ebyenkoko age ebitari birungi ebigiroho abarisa bamwe bagira ngo nenkoko ezitarukumanya kureberera amahurgazo in case kuwa kubanenda okubroodinga okukwatuza obwana yone basa kuteri ihuri erisigeho etyo eyeyongereyo so omurujungu ntuzeta bad breeders konka notekwa kujiha keya kureba ngo eje nkoko wajiha keya yarugamo okor kuzaro mwana kamureberera nuko ino kureberera je koko noreba ko kuheza kuzaro ko kuba nofu ko mwana ngo atatahirwe mbu nuko kubasa kureberera je nkoko yo kuruga ahaciro cyumwe yiba kutoretera konka ko kubota gifireho nico kuhurira muntu mba kugira ngo umuntu atwongera yana iwe nkoko zawe ozirisi zota kazitakufa kota complaint mbajangwe nkoko ninzifaho kandi njihereza keya ntinini njitwara nko mwana muto kubanga niyo kuba nisubire nkoko yanje yaheza kufa nkinchumanyisa ngo mutwaro gwanje gwanshara oganyirwa muce birunje byoshangiremo omunkoko kajutu kandi nabwo huzirisiza nakwana karunja akarunja kingire no kireba principal farmer eze nkoko nyona hatu wangambira tinkujerga
nkabanyene munono wajanja nkonkeri yana hata nenda ninkuyiho mu cyaro nkugarro mu town ntonobi akanda kudivert ingobongo ntinyoshe kinarebere ntinokinyo mu nkoko nkabanza kuri se nkoko bitano enkoko bitane cyanshemize nkajigoba miliyoni emwe n'eshicweka amagoba erire nywire oyiroka enywire nyihiro kapito nabireho njwire miliyoni emwe n'eshicweka mwene je nkoko yo kura wajifaho nojigoba na no omuvujo rukuza kurga kuriya kwikafamu yiguroro rwiji akarebe nkoko yoko jiburudingere tichikuga kakwetegesa nkwa kujati ni nkwashirinjo mutwaro ninga ni nkwakenda na wamushabaga umwibere nazuko checho nicho chinshemerirwe munonga kandi shitarije kunyanka omunkoko first impression kurebe nkoko kwe kushachonga nikigihebeyi kure nkoko yo nkoko kwe kusha nikigihebeyi so abaryono bakureba Sky Television turukwirira kwendera ntwendo bagambire yuhokoriro mu rumogu noreba guruguta ogushanjirota no habura umuntu yana gutandika numuhereza go ahead ninga agire byabanza kuteka atubona bo kundeba Sky TV oguneliana poultry farm mwije turise okurisa tari mukuferwa mwije turise omunkoko turise tushome tweyongere tutambure turise nangwa na nyinge zukukiraho tweyongereyo mwene nabanimpabura abakunde babona Sky TV nabanimbasha babuzuma mweyongere mwejumbire omu bintu byobuhinji no budisa hata abantu nimwe tusigizo kwiha sente ekinje kiryaho yes omucyara Eliana tuza kweyongeza turuba twatungira kira kandi tushange na famu yabire mpango turonde muna za warushaki tutahe nazo so bari munonga okutereza kire rizoba kandi kampa miyengu twagaruka tushange mbera ne kubehindukire na kimwe tukombe kantwongereraho tuyongeraho na kimwe munonga webare munonga embozi yawe tuzakutandikiraho next time mukama akuya kuba atuyambire kandi kutwakuba omwenye cyakare twagira ngo tuyine kitwetaga gukora ikindi turaba omwentu batugaruka farmage nabanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka amakanda nabangasimbire kunuya omuri Shema district kandi naninganirana n'umucyara Eliana hanuya Eliana poultry farm ejiniyo bugonji town council kandi ecyaro banyanu bakita rwa muganga no twabatusimbire amakanda turi kuganira twareba ayine nkoko ezina abanyondo kuteka ngo neza amahuri ubona ikafamu konka kuna ko yanje ngo ziriza amahuri gonka harumuna neze nyama kandi ezuru kushana neza amahuri ziri layers okuyaho ni croilers ezirumu ebikabibiri ziri kubazira brown munonga ezo nizo zikwereza amahuri rero zireze kubaza rumaka kwiragura ezo neze nyama konka zona nezirisibwa omurundu gumwe emere nemwe byona nibishana ninteka ngo wazo business age no bano singo ryo wayahura za rozale yana broira abo kuba toguna kwatiba rero mwatere binyonye bibiro wishe butaka abo kuba ebyo kurya takwindura amizi takwindura byona nibikolesa ekintu kimwe n'ekintu kikuru buli izoba no kwega kandi ngira ngo gifamu nayo tuyine kitwajegaho niza kuba ntubegitaho rwakana oruri kwija mukama balinde let us keep African hopes alive.